dore amakuru mashya agezweho kuri Bruce Melody, Aisha Speed na Diamond Platnumz kugeza mu mperuka z'umwaka wa 2026. Amakuru akurikira yaturutse ku bitangaza amakuru byizewe. Bruce Melody, amakuru mashya. Indirimbo nshya Pom-Pom by Bruce Melody ari mu bitaramo no kwamamaza indirimbo ye nshya yise Pom-Pom yakoranye na Bruce Melody na Diamond Platnumz wo muri Tanzania na Joel Brown wo muri Nigeria. Iyo ndirimbo ni injyana ya Afro Pop, Bongo Flava na Afrobeat, kandi igizwe n'indimi zitatu zigiye zitandukanye zirimo ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi rw'Igiswahili n'ururimi rw'Icyongereza. Pom-Pom yateguwe na producer ukomoka mu gihugu cya Ghana witwa Beat. Ndabakunda cyane, kanda subscribe ukande like, ni ibintu by'agaciro cyane, ndabakunda cyane. This boy intumwa y'abanyamusanze, ndakwibutsa gukanda subscribe n'akazogera ukagafungura kugira ngo ukurikirane amakuru yanditswe mu binyamakuru hano kuri Urumuri TV 250. Ndabakunda cyane.